ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒተይ እዩ ሎሚ እውን ካብ ኩሉ ኩርናዓት ፍሒረ ይጠቅም እዩ ክምህረና ይኽእል እዩ ክንፈልጦን ከነስተውዕለሉን ዘለና ዝብልኩም ዜናታት ከምኡ እውን መሃሪ ትሕዝቶታት ቀሪበ ኣለኹ እዛ ቪድዮ እዚኣ ካብ ዜና ንላዕሊ መሃሪ ትሕዝቶ እዩ ክህልዋ እዚ ድማ ፖለቲካ ናይ ዓለምና ቁጠባ ናይ ዓለምና በዚ ሕጂ ዘሎ ህልው ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ይቀያየር ከም ዘሎ ናበይ ገጹ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ብፍላይ ድማ ናይ ኤውሮፓ ከምኡውን ኣሜሪካ ንዘለኻ ብፖለቲካ ዓይኒ ብቁጠባ ዓይኒ ጥራይ ዘይኮነስ ብግልኻ እውን ክትንክፈካ ዝኽእል ኣርእስቲ እዩ ስለዚ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ብፍላይ ጀርመን ዘለኹም ኣብ ኤውሮፓ ዘለኹም እዚ ኣርእስቲ እዚ ብቐጥታ ክትንክፈና ዝኽእል ኣርእስቲ ምዃኑ እናተገንዘብና ክንሰምዖ ይዕድመኩም መጀመርያ በዚ ኣርእስቲ እዚኣ ክንጅምር ኢና ምክንያቱ ናብ ብዙሕ ኣርእስታት ክኸይደ ግዱድ ዕስክርና ክንርኢ ኢና ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤታት ዝቕየር ዘሎ ሜንታሊታት ተሓሳስባ ክንርኢ ኢና ምሕዝነታት ክንርኢ ኢና ጀርመን ፈረንሳ ከምኡውን ቻይና ራሽያ ዘሎ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ነቲ ቁጠባ ናይዚ ኤውሮፓ ክፀልዎ ከም ዝኽእል ክንርኢ ኢና let's go now. So while Russia wages war in Ukraine, its President Vladimir Putin is visiting China's northeastern city of Harbin on the second and last day of his trip to the country. Putin attended a trade expo in the city, which is near the Russian border and has historical ties to the country. Putin's stop there is meant to underscore the economic cooperation between the two nations. Earlier, Putin and Chinese President Xi Jinping reaffirmed their no-limits partnership. እዚ ርክብ ናይ ራሽያን ናይ ቻይናን ናይ ብሓቂ ናይ ኤውሮፓውያን ርእሶም ተንኪፎም ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና ገሊኦም ዋላ ንሕክምና እውን ኣትዮም ይኾኑ እዮም ሾክ ብምዃን ዝብል ሚም ወይ ከዓ ከምዚ ዋዛ ዝኣመሰለ ኣብ ኢንተርነት ይዘውር እዩ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ዝግበር ዝነበረ ፃዕሪ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዝምድና ንምብታኽ ፕሬዚደንት ናይ ጀርመን ከይዱ ነይሩ ቻንስለር ናይ ጀርመን ከይዱ ነይሩ አንቶኒ ብሊንከን ከይዱ ነይሩ ካልእ ቶፕ ዴሌጌሽንስ ናይ ኣሜሪካ ብዲፕሎማሲ ናይ ኤውሮፓዊ ሕብረት ብኩሉ መንገዲ ንቻይናን ራሽያን ዘሎ ዝምድና ንምብታኽ ዘይገበርዎ ዘየፈራርህዎ ዘይተዛረብዎ ዘይለመንዎ ኣይነበረን እዚ ኩሉ ፈሺሉ እዞም ክልተ ሃገራት ነቲ ዝነበሮም ዝምድና ብዝለዓለ ዕምቆት ብዘለዎ ክቕፅል ከም ዝኽእል ክገብርዎ ከለዉ ብዙሓት ሃገራት ድማ ብዙሕ ተስፋ ገይረን ካብዚ ነገር እዚ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብ ታሪኻ ኣብ ዝሓለፈ 34 ዓመት ዝደለየቶ ዝኾነላ ፈቲኻ እንተዘይጌርካዮ ገዲዳ ክትተግብረካ ትኽእል ወይ እውን ዓብ ዋጋ ከም ትኸፍል ክትገብረካ ከም ትኽእል ኮይናያ ንዓለም እቲ ሄጀመኒ ወይ ድማ ዩኒፖላር ወርልድ ዝበሃል ንሳ ዝደለየቶ ባይ ኦል ሚንስ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ከም ዝኸውን ትገብር ነይራ ኣለዎ ግን እዚ ሕልሚ ኮይኑ ከም ዝተረፈን ከም ዝተበተነን ዘግህድ ኩነታት ርኢና ቻይና ብዙሕ ፀቕጢ ተገይሩላ ንራሽያ ድማ ብወቂዓ ውግእ ኣለዉ ክልቲኦም ሃገራት ድማ ዕምቆት ናይቲ ዝምድናነቶም ኣብ ወታደራዊ ኣብ ቁጠባዊ ኣብ ባህላዊ ኣብ ኩሉ ብዝለዓለ ደረጃ ንክኸይድ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዓብላልነት ድማ ሓቢሮም ከፍርስዎ ተሰማሚዖም ኣለዉ እዚ ዘረባዝን እዚ ኣብ ዋዕላታት እዚ ምፍራም ናይ ስምምዓት ናቶምን ድማ ኣበይ ክንሪኦ ኢና ሕጂ መሲልኩም ኣብ ኤውሮፓ ክንሪኦ ኢና ብፍላይ ኣብ ጀርመን ዝበሃል ሃገር ክንሪኦ ኢና ፅንሕልና እስከ ንእሽተይ ንስማዕ እዩ amid growing tensions with the West. For more on this, let's bring in China expert Josie Marie Perkuhn from Trier University here in Germany. Welcome. Russia and China already had a no-limits partnership. Now they're talking of a new era in ties. How do you interpret that? نفس وكف أبز دوتش بيل فرانس 24 BBC CNN قلب لعب كل زمتوهم experts سألنا China بسألنا راشا زعوريهم I don't know نخوم كونو دي ما سلطينهم معناتهم راشا سينا من الجرمن لزبنات أزيو تمغ زخنا زمدنا تمغ زخنا شركنا تنيروا أف أيمال ويكا كاب هذا جزيجن كلهم راديكالايزد كوينهم دارجا إكسبرت ناي راشا وينا جرمن زبلو قرب reason voice of reason بلو خمسي قرب أجنازيب نو سلام كان جبرا لنا أزوكو خمسة خون مخالة راشان تشاينا نكون قربات هجراتين زمدنا جبرا خلاه شركنا جبرا خلاه نحن عند راسينا براشا أنا بيك خدو قالك قبل ست سباقة بفتم بعين الإطراي زي ناي حماقيو ترجم زي بوليو والكمال اختيوم والكمال اختيو خنا يخون النيروب أنتهي ملكته زياتهم حجرهم علوم هزبهم علوم من هزبهم يفز ملكات جن أتي أكسع كندي مريروهم كم زلوا يزيد ذاك. First of all, thank you for being here. It is not a big surprise to us observers that the two autocratic regimes strengthen their ties in depth and intensity, especially now with the elections around the world coming up. The target is a rule-based international order. And with the renewed declaration, they demonstrate an alternative, non-liberal view of the world, especially to other countries that might be indecisive. In particular, they deepen several areas with strategic and military relevance. For example, military cooperation itself, science and technology, in
general, particularly in innovation technology, aviation transport, logistics, and also to create transportation hubs around the world with dual-use facilities. I'd like to emphasize here the outstanding cooperation in the Arctic, which we should pay more attention on since it ብሓፈሻ ናይ ጀርመን ሓውሲ ምረት እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እዚ ኩሉ ቻይና ትረኽቦ ዘላ ፀጋ ኤክስ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ንጀርመን ምውሓጥ ኣቢቦም ዘሎ ናይ ጀርመን ፀጋታት ዝነበረ እዩ ጀርመን ብሒታቶ ፅቡቅ ትጥቀመሉ ዝነበረትን ንዓመታት ፓወር ሃውስ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ፓወር ሃውስ ትበሃል ዝነበረት ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን እቲ ሕሱርን ፅፉፍን ቃዝ ነዳዲ ካብ ራሻ ስለ ዝመፆም ዝነበረ እዩ እቲ ካልእ ብልሕየ ብሎምን ወይ ንፍዓት ኣይኮነን እቲ መንፈዓቶም እንተለዎም ሕጂ ክንሪኦ ኢና ከምዘይብሎም ግን ፅኒሕለ ከርየኩም እየ because this is beyond ካብ ተራ ዘረባ ካብ ተራ ነገር ወፃኢ ኣዝዩ ዓብ ጉዳይ ምዃኑ ክንፈልጥ ኢና ናብ ካልእ ከይሰገርና ኣብቲ ናይ ዩክሬን ዘሎ ሲቹዌሽን ከይሰገርና እዛ ዶኩመንታሪ እዚኣ ከርየኩም እየ ኣብዛ ዶኩመንታሪ እዚኣ ጀርመን እንታይ ዓይነት ዓዘቕቲ ወሪድዎም ከም ዘሎ እንታይ ዓይነት ሽግር ወሪድዎም ከም ዘሎ ካብ ኣፎም ስምዕዎ እዚ ዲፕ ሪሰርች ገይሮም መፅናዕቲ ገይሮም ዝገበርዎ እዩ ስምዑ ሕጂ That all seems a long way away under the autumn sun in Munich. Volkswagen wants to show its best side during an automotive show. But something is different. Something casts a cloud over the industrial powerhouse. Volkswagen's electric cars are selling poorly in China, the world's biggest car market. Once the biggest brand, VW is being dethroned by Chinese rivals. And one of them, BYD, has set up directly opposite them. An automotive duel on Munich's... ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና እቲ ጀርመን ዝበሃል ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዕዳጋ ናይ ቻይና እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ናይ ዓለም ናይ መኻይን ማለት እዩ ጀርመን እያ ዶሚኔት ጌራቶ ነይራ ንዓመታት ዳርጋ ዝኩሉ ናይ ጀርመን ሰክሰስ ስቶሪ ናይ ቁጠባ ዝበሃል ቻይና እያ ምንጭ ናቱ በቲ ሓደ ኩሉ ዝበዝሕ መኻይን ናቶም ብሕሱር እቲ ስፔር ፓርት እዩ ትኻልእ ናቱ ኣብ ቻይና ይድፍሪ ካልኣይ ድማ እቲ ዕዳጋ ናይ ቻይና ድማ ብፍላይ ቻይናውያን ናይ ጀርመን መኻይን ብጣዕሚ እዮም ዝፈቱ ነይሮም ልክዕ ከም ኣሜሪካውያን ብሓፈሻ ስለዚ እቲ ዕዳጋ ናይ ቻይና ብሕሱር ናፍረዩ ምኻ ብብዙሕ መክሰብ ዘለዎ ናሸቱ ንዓመታት ይግሕጥዎ ነይሮም እንትኾነ ቻይናውያን ብጀካ መቕዳሕ ዕቢት ናቶም ክሰብዎ ይኹም ናይ ጀርመን ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝነበሮም ነዚ ኩሉ ኣርኪቦም ሎሚ እቲ ፎልክስቫገን ዝበሃል ድዩ BMW ዝበሃል ድዩ እቲ BYD ዝበሃል ናይ ቻይና እቲ ዝዓበየ ናይ ኤሌክትሪክ ካር ካምፓኒ ብቴክኖሎጂ ዶሚኔት ገይርዎ ማለት እዩ እቶም ንዓመታት መዓት ገንዘብን መዓት ናይ ኢንጂነሪንግ ሓበሬታን ተመክሮን ዝነበሮም ጀርመናውያን ግን ትዕቢት ስለ ዝነበሮም እዚ ዕዳጋ እዚ ኤሌክትሪክ ካርስ ንዓና ብፍፁም ክትንክፈልና ይክእልኒ ብምባል ኣብ ክንዲ ኣብኡ ኢንቨስት ገይሮም ዝዓብዩ ነቶም ታለንት ናይ ኣብኡ ዘለው ካብ ቻይና ካብተን ንኣሽቱ ካምፓኒ ወሲዶም ኣብ ናቶም ገይሮም ከማዕብሎም ክንዲ ዝፍትኑ ትዕቢት እንታይ ትገብር ትዕቢት ንውድቀት ትቐድማ ከም ዝበሃል ዕቡያ ስለ ዝነበሩ ንሕና ዝትንክፈና የለን ኢሎም ደቂሶም ሎሚ እቲ ዝሰርሕዎ መኻይን ምስቲ ናይ ካልኦት ቻይናውያን ካምፓኒታት ዘፍርይዎ ዘለው ክወዳደር ኣይክእልኒ እጂ ስምዕዎም ነቲ ኣብ ውድድር ምስ ሰዓሩ ዝጥቀምሉ ቋንቋ ክሰምዑ ኢኹም እቶም ፖለቲከኛታት ናይ ጀርመን Grand Boulevard. Everything is on the line for VW. No other German company is so dependent upon China. Electric Chinese cars in the pole position is an existential threat for Volkswagen and inspiration for China's car makers. Existential threat ማለት ጠቕላላ ካብቲ ቢዝነስ ክወፁ ከም ዝኽእሉ ናይ ምንባር ናይ መቐፃል ሕቶ ኣብ ምልክት ሕቶ ከም ዝእቱ ስለምንታይ ኣብቲ ኤሌክትሪክ ኢንዱስትሪ ኤሌክትሪክ ካርስ ኢንዱስትሪ ዝበሃል ዘሎ ወይ ኤሌክትሪክ ቪሂክልስ ኢንዱስትሪ ዝበሃል ዘሎ ኣብኡ ከምቲ ዝድለ ክስጉማ ኣይከኣሉን ጥራይ ዘይኮኑሲ ዶሚኔትድ ኮይኖም ኣለዉ ከምቲ ንሳቶም ቀደም ዶሚኔት ገይሮሞ ዝነበሩ ሎሚ ድማ ዶሚኔትድ ኮይኖም ኣለዉ ሕጂ እዚ ናይ መኻይን ውድድር ኣይኮነን ናይ ስራሕ ናይ ቁጠባ ውድድር እዩ እጂ ኣብቲ ቁጠባ ክንመለስ ኢና Also wir bieten wahrscheinlich ein bisschen anderes. We probably offer something a bit different than German manufacturers. In China, digital options are very important. Funktionalität im Auto. I don't think they believed in electromobility at all. Volkswagen or GM, they were dominating. But what we see today is that Chinese car makers have over 60% of the market in electromobility. Sind über 60% der Marktanteil. ስንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ወላዚ ቻይናዊ ኤክስፐርት ኣይብልፀን እዮም እቲ ናይ ጀርመን ቴክኖሎጂ ካምፓኒታት ዶሚኔሽን ወይ ከዓ ዕብለላ ሃብቲ ብቅዓት ነይርዎም እዩ ግን ኣብቲ ኤሌክትሪክ ካርስ ዝበሃል ተገዳስነት ዘለዎም ኮይኑ ስለ ዘይስማዕና እቶም ናይ ቻይናውያን ሓሊፎም ኣርኪቦም ሓሊፎም ቀዲሞም ኣለዉ ዝዋን እዚ እቲ ናይ ቻይና ካስተመር ዝዓበየ ቃንዛ ኮይኑዎም ዘሎ ድማ እቲ ቻይናዊ ዓሚል ዝበሃል ሎሚ ተራ መኪና ክገዛ ኣይደልን እዩ ምክንያቱ ብቴክኖሎጂ ኣዝዮም ዝተራቐቑ ህዝቢ እዮም ኮይኖም ዘለው መነባብሮ ሂወቶም ኩሉ ኣብ ቴክኖሎጂ ዝተመርኮሰ እዩ ምናልባት ኣሜሪካ ኣለኹ ኤሮጳ ኣለኹ ቴክኖሎጂ ዳሞ እንታይ ይገለ ኖ ጌና ኢኻ ዘለኻ ምስ ቻይና ተወዳዲርካ ኣብ ኤሮጳ ቴክኖሎጂ ጌና እዩ ዘሎ
أي معبلنا له ساتو بدعميهم لقدميت كيلهم زلوا بتكنولوجي artificial intelligence دي كله ولا تمخاين ناتهم حوس سمارت مخاين يخوين زلوا هجين تايو أبز قد هاي زد حري تعريفه مع اللوط عيدي كونس نخركبو زجبرو زلوا تعري كسع كندي يفرهم كم زلوا هجي كابتن بوليتيكينيات chancellor نيجرمان أبحث industry ما تستزار بس ممكن نسميه حج. Keita Nota, at the time BMW's head of customer brands and sales, inspects China's e-cars. German arrogance towards Chinese models was once legendary, but now managers are thronging. نيجرمان مانجراتن مراحتن تعبيت قبل لنا تشاينا مخاين زنبرم ليجندري بقى فلوي تعبيت نيروم لو مجنكم يكون شوك يريدوم زلو أبتنا تشاينا كيدهم كاو قعد حيام زفتون زلو تشاينا دا ديك راحتهم كبانهم نحنا نقدمهم ضد حرينا يوم كمسو جن ضد حرينا كركونا يكونوا نحنا قدميهم سل نخيز زبل أتحسس بانيروم أب كل عالمي خاهم قاتمهم زلو أب كل يوم قدام زلو To see the Chinese and the proof of their own shortcomings. Wolfgang Porsche, automotive heir and owner of VW, is here with VW CEO Oliver Blume. We are still the strongest car maker in China. It's crucial that we now succeed in the transformation to electromobility. زيتي CEO نايتي Volkswagen زبالت زعبي كامباني ناي كار كامباني ناي جرمن زنبريو تي Volkswagen مالت VW يعني نقولون هنا VW خاب هالمالت بالإنجليش. So زي كامباني زي أزي عود بزح مخصب زركب زنبري successful كامباني أبقدمي همش دش عمت وحصرت عمت هتسا بتعمل successful كامباني نيرو. هجي أبزو أنا تقول تزعبي حدا قاودي قوزو لو كامبانيز بالزلو. If the Chinese say German cars are uncool, I'd rather buy a BYD, then VW will just get 20 or 30% of its profits from China. That would, of course, be a disaster for Wolfsburg. In the large exhibition hall in Munich, an alarmed who's who of German business moves into place. The Chancellor alongside the car magnate. Chancellor Scholz rushes to Munich to support the German car industry. The Chinese offensive is already damaging on this side of the world. German profits aren't what they once were, and when profits wane, so do jobs. So انتهينا نرزلنا تي رعدي نايتي ناي تشاينا اندستري فتير وزلو تم تي اندستري نتنا تشاينا مخنياتو جيرمان زي تزعبي اندسترين اكيد داس اندسترين زي سلازي زي جيرمان بالكلو جيرمان كارز سيغات بلا باخ الله عوسا بالك جيرمان كارز مرسيدس بي ام دبليو كالي تعبيت براندز when you can go to Audi او انت بالكاو ناتوميو ولا لامبورغيني ونابتي اودي كلا مساتم كونكتد يو كالي بزح عبيت ولا I think what do you call the top عبيت براندز بهالون مساتهم connected يوم لازم بزح نجارات جزيئة ميم عن لامبورغيني أبز حلفة عمتاتون جزيئة ميم تي بورش تيلكات يعني هبتامت مكينة مرسيدس تيلكا كلاتهم تم عبيت براندز أبناء عود مكينات ريوم نجرمانيا منيرم لازم زي إندستري زي أقل الكاس الرأي كونان نجرمان زي دارجا identity نجرمان ويكا مستمننة نجرمان زتحازوني مكينة أب جرماني تمايزو لازم أبت عودتي قدم خلو عبي حدا جاي كوتكم تقول بزح سب ما يدمع أبت عودتي دسرح أبناء مخاين ترى يكون اسمه مخاين spare parts زب ايكو سيستم ناي جرمن ما بفلاي شتوتغارت تخيت كا ويون ميونيك تخيت كا ابو زلو كامباينتات كندي كامباينتات مستناي كار اندستري كونكت زخون سبير بارتيز فريت ስለዚ ሓደ ዓቢ ኢንዱስትሪ ዘሎ ነዚ ኩሉ ንከተአከብ ድማ ተወዳዳሪት ኮን ትላለካ እንጂ ኣብኡ ዘሎ ተጸገም እዚ ምስቲ ናይ ኤነርጂ ጸገም አጋጢሞም ዘሎ እዚ ብዝንሪኦ ጽነበርና መበገስናቱ እዚ ጥራይ ኮነ ኣብ ቴክኖሎጂ ጥራይ ኮነ ተቀዲሞም ዘሎ ዋጋ ናይ አፍራይነቱን ጸገም ኣሎ እዚ ብዝንሪኦ future area where they ዝርከብ ናይ ቻይና ምስ ራሽያ ዝኸውን ዘሎ ክልቲአን ሃገራት ነናተን ኮምፒተንሲ ዘለወን እቲ ናይ ጀርመን ዝነበራ ቁጠባዊ ቴክኖሎጂካዊ አድቫንቴጅ ቻይና ካብኡ ንላዕሊ ዘለዋ እቲ ቀረባት ናይ ሃብቲ እቲ ጥረ ነገራት ወይ እውን ጸጋታት ሪሶርስ ብዘይ ሪሶርስ ዝኾነ ኢንዱስትሪ ከተማ ብላይ ትኽኒኻ ጀርመን ድማ ጠቕላላ ሪሶርስ የብሉን ቻይና እውን ውሕድ ሪሶርስ ዘለዎ እቲ ዝዓበየ ሪሶርስ ዘለዎ ቁፅሪ ሓደ ኣብ ዓለም ድማ ሩስያ እዩ እዚ ሩስያ ዝበሃል ድማ ምስ ጀርመን ኮኔክትድ ኮይኑ ጽቡቕ ኸይ ነይሩ ሎሚ ግን ንዑ ገዲፎም ምስ መኒኦም ኮይኖም ዘሎ ምስ ቻይና ኢድን ጓንቱን ኮይኖም ነቲ ዝነበሮም ዕንቋት ኦልሬዲ ቅድሚ ዝርክብ ዝነበሮም ዝምድና ከጸልሎም ደሊ ነይሩ ሕጂ ድማ መሊሶም ዕንቋት ብዘለዎ ዝምድና ይገብሩ ኣለዉ እዚ ድማ ንጀርመን ኣብ ከመይ ኩነታት ኣውሪድዋ ኣሎ ንሽተይ ንስማዕ እሞ ክሰግር የሽዑ ንሓደ ጋዜጠኛ ንጀርመን ዝበሎ ኣገዳሲ ዘረባ ክንሰምዕ ኢና The transformation of mobility is a big job, but it's a team effort. I've come here today as part of that team. Mitglied dieses Teams. እቲ ቻንስለር ናይ ጀርመን ነቲ ኢንዱስትሪ ንምሕጋዝ ብዙሕ እዩ ዝፍትን ዘሎ ብዙሕ ገንዘብ ኣብቲ ዓውዲ ኢንቨስት ንክገብሩ ሓገዝ ክገብሩ ገለ ይፍትኑ ኣለዉ ግን ምስ ግዜ ይክረት ውፅኢት ዓውዲ ክኸውን ለውጢ ከርክብ ድዮም ኣብቲ ውድድር ከመይ ክኾኑ እዮም ግዜ እዩ ዝምስክሮ ንሕጂ ግን
ኣብቲ ዓውደቲ ጽቡቕ ከም ዘየለው ጥራይ ትፍለጥ ist Mitglied dieses Teams. That team is fighting a worthy opponent. China's e-cars are cheap because Beijing subsidizes them. Germany could retaliate with punitive tariffs across Europe. دائما زبلو زلو جناي China cars are cheap حسورات يوم معناته እቲ መንግስቲ ጀርመን መንግስቲ ቻይና ስለ ዝሕግዞም ኩሉ እቲ ዘረባ ትክክለኛ ዘረባ ይኮነ መንግስቲ ኢንዱስትሪ ኣብ ምምልማል ሓድሽ ኢንዱስትሪ ምምልማል ክሕግዝ ግቡይ ስሩዕ መንግስቲ ሓርካ ቻይና ሕጂ ዝምዕብል ዘሎ እዩ ስለዚ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኢንዱስትሪ ንክሃንጽ መንግስቲ ኢንቨስት ክገብር ኣሎ ይፈልጥዮም እዚ ታይቲ ዘዛርቦም ዘሎ ከመይ ገይሮም ኣብ ሓፂር ግዜ ክቅድሙና ክኢሎም ንሱ ይተዋሕጠሎም ዘሎ that's why ሕጂ ከም ናራቲቭ over capacity government subsidy ገለመለ ምክንያት ክደልይሎም ተደየለ ከመይ ገይሮም ተቀዲሞም ክዋሕጠሎም አይከልኒ Europe. That's our China strategy. Create a level playing field and say, if you protect your markets and provide subsidies, so will we. We demand equal opportunities for all and we won't be pushed off the playing field. But would Germany dare? Would Europe risk engaging in a trade conflict with China? Suddenly, the automotive conference becomes something else. Greenpeace activists crash the party. So, بحفشة እቲ ናይ ጀርመን ኢንዱስትሪ ኣብ ሓውሲ ራዕዲ ደረጃ እዩ ዘሎ ክንብል ንኽእልና ሾክ ደረጃ እዮም ዘለዉ እቲ ሾክ ድማ ሓደ ሃንደበት ዝመፀ ኩነታት ኣይኮነን እዚ ብዙሓት ምሁራትን ስትራቴጂስትን ይዛረቡ ነይሮም እዮም እዚ ቁጠባ ናይ ጀርመን ብጣዕሚ ኣብ ፅቡቅ ኣብ ፓርቲ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ሃንደበት ክዝረግ ከም ዝኽእል ኮሎ ገና ኢንቨስት ክገብሩ ከም ዘለዎም ንኣብነት ጀርመን ሓደ ካብቲ ዝንቀፈሉ ብቴክኖሎጂ ድሕሪት እዩ ዘሎ ብጀካ እዚ ናይ ካር ኢንዱስትሪ ገለመለ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ናይ ስማርት ኣብ ኢንተርኔት ዝኸውን ነገር የለውን ወላ እቲ ስፒድ ናይ ኢንተርኔት ኣብቲ ዓዲ ኣዝዩ ዝሑል እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ኢንቨስት ከምቲ ዝድለ ኣይገብር ነይሩ እቲ ሕብረተሰብ ካልኣይ ስራሕ ሜንታሊቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ እናጎደለ ኸይዱ እቲ ኦልድ ጀነሬሽን የለሎ ተዓቢ እቲ ብዕድመ ዝዓበየ ጀነሬሽን ብብዝሒ ናብ ጥሮታ ክወፅ እዩ ንዑ ክትክእ ዝኽእል መንእሰይ ትጉህ መንእሰይ ሞቲቬትድ መንእሰይ ብሓፈሻ ድማ ቁፅሪ ናይቲ ዝወፅእ ዘሎ ክትክእ ዝኽእል መንእሰይ እውን የብሎምን ስለዚ እቲ ስትራክቸራል ፕሮብለም ዝበሃል ናይቲ ሕብረተሰብ ዓብ ፀገም እዩ ነቲ ስትራክቸራል ሪፎርም ከይገበርካ ድማ እቲ ቁጠባ ተለዊጡ ተወዳዳሪ ክኸውን ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ካብኡ ወፃኢ ድማ ነቲ ቁጠባ ትራንስፎርም ክትገብር ዘይትኽእል ተኮይንካ ድማ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ድዩ ካልእ ሃይ ሌቨል ቴክ ተጠቂምካ ድማ ከምዚ ቻይና ትገብሮ ዘላ እዚ ሕጂ ናይ ቻይና ዓበይቲ ፋብሪካታት ናይ መካይን ብሰብ ኣይኮነን ብዙሕ ሰብ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ኮምፕሊትሊ ብቴክኖሎጂ ዝተሰነየ እዩ ሓደ ካብቲ ድኻም ልብን ስምባድን ፈጢሩሎም ዘሎ ሕጂ ሓደ ካብቲ ተወዳዳሪ BYD ዝበሃል ዘሎ እቲ ፋብሪካታት ናቱ እንታይ ከም ዝመስል ረኣይዎ ሰብ ኣይኮነን ዝሰርሖ ዘሎ ጠቕላላ ባዕሉ ክሰርሕ ዝኽእል ፋብሪካታት ብማሽን ሃይቴክ ብዝመልኦ ኩሉ እቲ ማኒፋክቸሪንግ ሲ ኣውቶማቲክ እዮም ገይሮሞ ዘለዉ ስለዚ ውሑዳት ሰባት ዝሰርሕዎ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ብቁዕ መኪና ክሰርሕ ዝኽእል ብማሽን ጥራይ ብሮቦትስ ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ብካልእ ዓይነት ቴክኖሎጂ ዝቆመ እዩ ስለዚ ሰባት ጥራይ ወላ ጌርካ ብዘይ ሰብ እውን ክወዳደሩ ምኻሉ ነይሮም ኣብ ቴክኖሎጂ ድሒሮም ስለ ዘለዉ ጥራይቲ ስምባደ ፈጢሩሎም ዘለዎ ስለዚ እዚ መኪና ከፍሪ ከሎ ውሑድ ሰባት እዮም ዝትንክፍዎ ልዕሊ ኩሉ ኸ መኪና ምሰፍረኻ ኳሊቲ ቼክ ዝበሃል ኣሎ ኮምፕላያንስ ቼክ ኩሉ እቲ ነገራት ንሱ እውን ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስን ብቴክኖሎጂን ከም ዝግበር ስለዚ ቴክኖሎጂ ድማ ፅቡቅ ጌርካ ተሰሪሕካዮ ኣይጋገን እዩ ትክክለኛ ውፅኢት ክባካ ይኽእል እዩ ስለዚ ቨሪ ስማርት ዝኾነ ማኒፋክቸሪንግ ሲስተም ስለ ዘታታተው እቶም ቻይና ብጣዕሚ ይዘርዕዶም ዘሎ ኣሜሪካ ይክልዎ እዚ ኤውሮጳ ይክልዎ ኣዝዮም ቀዲሞም ኣለው እዝን ወዲዝን ኣብ ግምት ኢኻ ምስቲ ዝኸድዎ ዘለዉ እቲ ናይ ቻይና ማኒፋክቸሪንግ ኬፓቢሊቲ ድማ ዳርጋ እቲ መኪና ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ስፔር ፓርቲ ይኹን ካልእ ባተሪኡ ገለመለ ቴክኖሎጂ ወላ እቲ ጥረ ነገሩ ቻይና እያ ትቆፃፀሮ እዚ ኤሌክትሪክ ካር ክትገብር ተኮይንካ ብዘይ ናይ ቻይና ከባቢ 60% ናይቲ ኣብኡ ዘድልየካ ኩሉ እቲ ቻይና ዝበሃል ሃገር ንዑ ዶሚኔት ገይርዎ እዩ ነዚ ድማ የኣሜሪካ 100% ታሪፍ ኣታታትዩ ዘሎ ሕጂ እቲ ኩነታት እቲ ምናልባት ብዓይኑ ቁጠባ ጥራይ ስለ ንሪኦ ዘለና ኢና ምስ ጂኦፖለቲካ ድማ ክንሕውሶ ክንፍትን ኢና ሕጂ first let's ንእሽተይ ንዚኣ ንስማዕ ሽዑ ክንሰግር ኢና Bodyguards swarm around Schultz while the activists decry climate change. And China provided cheap goods. Wir dachten, in einem autoritären Staat. We thought an authoritarian state wouldn't allow the freedom and creativity of a democracy. That's why trade was easy with China. Because China would always try to copy what we exported. They'd always be one step behind us. ኩሉ ግዜ ተሓሳብናትና ዲክታተር ስለ ዝኾነ ተዓድቲ ክሬቲቪቲ ፈጠራውነት ኣይከፍቅዱሎም እዮም ሓድሽ ነገር ሓድሽ ንብረት ንኽፈጥሩ ሲ ኣይፍቅዱሎም እዮም ስለዚ ካባና እዮም ክቐድሑ ዝኽእሉ ዝማለትካ ኩሉ ግዜ ሓደ ስተብ ድሕረና ክኾኑ እዮም ዝብል እምነት ነይሩና ከም ቀደም ክንመስለክን እንታይ በሃል ውሕጂ ወስደክን ዝበሃል እዚ እዩ ከምዚ ከዓ ክኸውን ዝግብኦ
That's why trade was easy with China. Problemlos Handel mit China betreiben. Because China would always try to copy what we exported. Das nachzubauen. They'd always be one step behind us. Aber sie werden immer einen Schritt hinter uns sein. A massive miscalculation. Trade with China was once highly profitable for Germany, but China has now caught up, and in some areas, even overtaken. We've reached a point where the balance is shifting. Chinese imports are increasing, our Chinese exports decreasing. The balance is shifting towards China. This is when we, as Germans, have to ask ourselves, is this what we want? أنا سكرين يزبلني نعمتات ملوء تناتهم إكسبورت دومينيت جيرو خلاب تشاينا ديتا زاربوسي كم سدين عندلي ريلي حسدنا كم تبلز عب دينا ناتهم سلازاتوي لك كم سبورت ساعات نيركا نعمتات تسعر نيركا كسعرو خمس جمرسي نتدانيا نعي حق سني كم دما نتسعوتات تطوكنا بلينا ويحق نكيرنا ناي تسعوتا لك كم أهم كم زلو سلمتاي كل جزء نساتهم لعلنا لنا يلوم سلازا عمل زنبريو إذا بتشاينا تراي كنا ببزحات هجرا زكاة موزليو واحد واتراي قتلهم نجي نابتي وتهدراو كنا تتكملسينا نشترينا هذا غازيتنا نيجرمن زبالو قنسمينا مجمري أجن أو تهدراو عود زكاة موزل رايو. Invasion of Ukraine, the debate over compulsory military service for young people is back across Europe. These European countries have compulsory military service already. وتهدراو أسكرنا بقديتا إذا كم زيل خلوا بغطبة ناتهارو مخلو أو تهدراو جنبار دما قدود أسكرنا دما كم تشي بحلالو مهنياتو سكيورتينا أوروبا كم تنايك أدم كونس لزي كوني سلزا كتابات راي كونش غرزلهم وتهدراو تساقم دمالو نغطل تايم زبلو زلو زخي. And a debate around reintroducing some form of military service is happening in these countries. Let's take a closer look at the conversation in France, Germany, and the UK. At the beginning of May, members of Germany's centre-right ثلاث هجرات أبي أوروبا قدود أسكرنا نخجمر ديسكاشن يقبر له جرمن هذا فرنسا ثلاثة عد إنجليز ما ثلاثة عبيت هجرات بحلا مالتي سو أنت مالتي تي أبكو طبعا زقات منزلو كرايسيس ردي كونه وتهدروا عقمناتهم كا تم ساسالي لازم بكل عوديهم دحريت زلو زوم هجراتهم الزق أنت يفتيروا رئيس يقول محضره نشاتهم أب عالم تزبلت محضركم زلوهم لقد ميت أمتكم زخان نفسهم يمنوا سلزنا برو نتكال فيجن زلوا محضرة عسرت عامد نقدميت أبعل إيش عند حركتك دبي تقيتك فيجن 2040 فيجن 2035 فيجن 2050 أب السعودية فيجن 2030 زي بالحجي كله أزارة بعرسيو أب تشاينا أب كتشان عسرت حمشهم كينو فيجن 2025 made in China بلك زبس industrial products أب تشاينا كسرح لهم made in China دما كونوا لهم إلو حسب وزينير هندكم ما دبر له حجي أبزي أوروبا كن نتزلهم أيكونن كم يجركا نجبر سودهم مثلا كم يجركا نقول هم تجبر أبو زتوكري أبو تتعب في الله كم تنا أمريكا تريو تمنجسي أبزيد اللي نجارات أبوج أب شجر أب بوليس كنا علم كانت تقتهرب نتقصف نتقتقد أبو جزء سلزتفو نلقى أبتريل situation. Party, the CDU, started preparing for the country's 2025 elections. In a move to show they are prioritizing defense, they're advocating a gradual return to compulsory military service. All men and women in the same age group are actually called up, but only those needed to plug gaps in staffing will be recruited for compulsory military service. ስለዚህ ኣወዳትን ኣዋልድን ምስ ግዜ ናብቲ ግዱድ ዕስክርና ክእትዉ ከም ዝደልዩ ኣብቲ ፖለቲካዊ ዲቤት ናይተን ሃገራት ኣብ ጀርመን ይዝረበለሎ ስድዩ ዝበሃልቲ ዘመሓድር ዘሎ ፖለቲካዊ ፓርቲ እዩ ኣብዚ ሕጂ ምርጫ ከመይ ክኸውን ክረአዩ ብሓፈሻ ግን ዳርጋ ኣክሮስ ደ ቦርድ ይብሎ ዳርጋ ኣብ ኩሉ እቲ ፖለቲካዊ ስፔክትሩም ናይተን ሃገራት እቲ ግዱድ ዕስክርና ዝበሃል ወታደራዊ ዓቕምናቶም ክዕብዩ ስለ ዘሎ ወላ ግዱድ ዕስክርና ከም ሕጊ እንተታተቲኻዮ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ንክህልወካ ክንደይ ዘለካ ብውሕዱ 10 ዓመት ልዕሊ የድልየካ ብኣፅዋር ይኹን ወታደራዊ ዓቕሚ ንክትገብር እዚ ድማ እዩ እቲ ኣብ ግዜ ሰላም ከለኻ ወታደራዊ ሓይልኻ ነተን ሃገራት ኣብ ተፃብኦ ኮይነን ወታደራዊ ዓቕመን ክብ ንምባል ለይቲ መዓልትን ዝፅዕራ ዝነበረ ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ወትሩ ኣብ ምስይጣንን ንዓታትን ከም ሕማቃትን ከም ፃሕተርቲ ኩናትን ጌርካ ዝግበር ዝነበረ ዘመተ ሎሚ ኣበይ በፂሖም ኣለዉ ንሪኦም ኣለና ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ተፃብኦታት ምስ ጎረባብታት ራድዮ ኮነስ ካብ ዓቕማ እዚኦም ዝዓብዩ ኣሜሪካ ምዕራባዊ ሃገርን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዝተሓወሶ ብዙሕ ተፃብኦ እዩ ነይርዋ ስለዚ እቲ እንኩዕ ጫናታ ዝነበረ ከመይ ጌርካ ብወታደራዊ ዓቕምኻ ኣብቲ ዝለዓለት በቲ ዘለካ ዓቕሚ ኣብ ዝለዓለት ትገብሮ እሞ ነቲ ሃገር ውሕስነት ክብ ከም ዝኽእል እዚኣቶም ግን ዝኾነ ፀላኢ የብልናን ምክንያቱ ፀላኢ ፈጠርቲ ንሕና ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዝነበሮም ኣሜሪካ ኦልሬዲ ብዘይ ውግእ ክትነብር ትኽእል ሃገር ስለ ዘይኮነት ወታደራዊ ዓቕምናቶም ኩሉ ግዜ ከም መህደድናቶም ስለ ዝኾነ ከምኡ ድማ ኣካል ናይቲ ቁጠባ ስለ ዝኾነ
وتهدراوي ستيل ملا حيل نيروم نيروبا جن ورايلهم وتهدراو عقناتهم 0.5 خون جيرهم تلمتاي قدم تشاينا يخون قدم كالوت كله قدام هاي سقاتناتهم يوروبا ينير زوم يوروبا كم عبلهم جمروا زيوم حدا معتي كركبنا تقدمنا شجر كفترنا معناته كمان سلزغون كركبنا زبل أتحاسب سلزنا برم نيروبا سأكمل يبلكم من أتلانتيك زي نيتوز بهالكلا خلكم سلزغوني وتهدراوات وعرى ليكم بمبال بفلا بكباب كل تشح فرنسا جرمانن أبين نيرم وتهدروا حيل خجبرو كم زدليو يزارب نيرم نيروبا حبرت قال أمريكا جن كم زبحلي الناتو لو ناتو سكسب زلد ما يليكمني بمبال بزربان بفرهان يمينا تغلا لو تهدراوي زنبرم كم بعل هولندا نابنا تحنت تانك زنبرتون أبكل تشنا أسرت حدا نابيلهم يوم جحفما فحبيلهم أبكال نجرا في رومايز بعد لذي أبزلومي بعد حتى كتهنصوت فتن كنت أباناتهم أبصبغ زي اللي تودادرناتهم أب كل يوم كأتريفهم ولا في تكنولوجي لذي نيروبا واقع كخفلايو يس تمليسهم كم دحريت زدلي متعرى جيروم انفستمنت جيروم ريستراكشر جيروم كركبي يقول يوم معناته بقع تمرت اللوام زتمهاري عبرة السبالوام راينتايو صفق بوليسي كابز حجز اللي هو تطانا يوجين قلن وزيوم مس حركة بتبعتا ناي برودكشن راشا يوروباي تقومي مس راشا زلهم زلدنا معراريهم كم تقدم ندادك رغم تجميرهم ستيل تولادر تقونيهم نزي قدي فهم قد ما مليسهم أبكيناتن أبورا بكيناتن زقدوا زلوجن وتصيد كم تعلم كم زي كوني زنكر. Compulsory military service in Germany was scrapped in 2011 and the Chancellor is reluctant to bring it back. That's why I don't think it's a good idea to rewind everything and build an entirely different German army to the one we have today. So German نتي قدود أسكرنا أكتشفنا عصرت حدا نبيله سريزاتو الجغا الشانسلر زولو نخمال صوت دليت يبلون أبد تي منستر مكل خلنا يتهجرجن إذا كنا تعتزي كم أوبشن أبد أولا خمسة On a visit to Washington, his defense minister Boris Pistorius, a social democrat, put forth a different point of view. Germany, like many other countries, suspended conscription after the end of the Cold War. A mistake. But times have changed. I'm convinced that Germany needs some kind of military conscription. Pistorius has given himself until the summer to find the right model, and he's particularly keen on the Swedish system. The UK is one of Europe's main military powers. So, تمساسالي أب UK تمساسالي أب فرنسا توتادراوي عقمناتهم نمحيان كل خجبر زغل كجبر كم سفتنو زلوا إذا فيديو زيا جزيان ترخيبه كمل ساك فتنة معناته قرب تلاقي كابزنا بوليتيكاوتي حنت نجر كريكم سلزدل زلوا السودان مانتايو مجمريا أتي أتحساس باناي تحبرت سب كما يغير كم زلوا نخد فلتيو أبزي حنت جازيتني يعني را أزيز كسمعوا ودحرينا بتخنص قرينا. I've been a journalist for about 25 years and I was educated to lie, to betray and not to tell the truth to the public. نعسران حمشان عمد جازيتني يعني را mainstream media توشفيل ديو كال BBC دي CNN جازيتني يعني را أتي تمرتناتين تترينيناتين دما نكحسو نهزبي نكتالي نيريب لكم الله مصحف صحيح الذي إذا mainstream media زبال بالCIA يقوم بخالتنا أمريكا agencies نكحسو نت propaganda نسومز دليوت راي نخزاربو بمبر حتى خزاربو نتسبكم حكم زي كونو بعلو تزاري بالله بزح تسعبو إذا قات مزلو زجازيتني أنا جرماني. But seeing right now within the last months how far how the German and American media tries to bring war to the people in Europe, to bring war to Russia. This is a point of no return, and I'm going to stand up and say it is not right what I have done in the past. سنتايز بالزلو أبزي كربا أوارح كم زرع خوجن بفلايت ميديا أنا جرمن ميديا أنا أمريكا ساعتين أوروبا أنا وجن كشما وجن مس جرمن مقبار مس راشا أنا مقبار أوروبا عملونا وجن خاطو زجبرو زلو قص ناي وجن زجى جايو نزن مقوام دماء ندخل قريفة كل تريس كمثلا نزغل نفلتكو حجي نتحكي نتزبي نهزبناتي نمدحاني له زي صار زلوا بزح حساباتهم كم زبلوا زلوا مغنياتو ميديا أنا جرمن كم زانا كسال زلوا زلوا بجك وجه ناي سلام قام قاية بقولهم في لايز دوتشة فيل زبال كمون فرانس 24 زبال كلاتهم BBC يوم كلهم بجك مسبوتين كن واقعن كن سعرن كن هرمون تدي كوينو سلام كن كبر زبل زربا كفرج هيبونيا لذي زياتهم زياتهم دماء تنسك خلاله سلامي نزب أوروبا زبال مع بيلو هبتزخلوا زلوا متجوز زلوا تحرك على كنات علم تكوينات توصل زبالين
ስለዚህ ብኩናት ምዕባለ ከም ዘይመጽእ ክንደይ መጽሓፍቲ ጽሒፎም እዮም ሎሚ ተመሊሶም ግን ብጀካ ውግእ ካላይ ይረኣዮምን እዩ ዘሎቶም ኤሊት ናቶም to manipulate people, to make propaganda against Russia, and it is not right what my colleagues do and have done in the past, because they are bribed to betray the people, not only in Germany, all over Europe. The reason writing this book was that I'm ጋዜጠኛታት ንክሕስውን ህዝቢ ከታልሉ ኣብዚ ኣብ ጀርመን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኤውሮጳ ገንዘብ ከም ዝኽፈሉ ዘለውን ግቦ ከም ዝውሃቡ ዘለውን እዚ ድማ ነቲ ኣጀንዳ ዝህቦም ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ናቱ ኣጀንዳ ንምስላት እምበር ነቲ ህዝቢ ትክክለኛ ሓበሬታ ንክብዎ ከም ዘይደልዩ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ እዛ መፅሓፍ ፅሓፍ ከዋነ ነቲ ህዝቢ ንኸንቅሕ እንታይ ዓይነት ሚድያ ፕሮፓጋንዳ አንጻሩ ይግበር ከም ዘሎ ኦፍኮርስ ሚድያ ንሽሙን ወረቐቱን ከበላሹ ኩሉ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል እዚ ግንዛቤ የድሊ ሓደ ሰብ ካብኦም ወፂኡ ሓቂ ክዛረብ ጀመረ ነቲ ሽሙን ወረቐቱን ንምብልሻው ኣብ ኣሜሪካ ታከ ካርልሰን ዝበሃል ጋዜጠኛ ካብቲ ፎክስ ዝበሃል ምስ ወፀ ብፎክስ ይኹን ብሲኤንኤን ይኹን ብየማንን ብፀጋምን ዘለው ኩላቶም እዚ ሰብ እዚ ወላ ሓንቲ ናይ ጋዜጠኛ ብቅዓት ዘይብሉ ሳክ ተረፈረፍ ምስ ፑቲን ዝደናገጽ ጭብጡ ዘይብሉ ዘረባ ዘረብ ኢሎም ዲስክሬዲት ክገብርዎ ፈቲኖም ተኾነ ኣብ ትዊተር ፕላትፎርም ኣብ ኤክስ ፕላትፎርም ስለዝተዋበሎሚ ነፍሱ ወከፍ ኢንተርቪው ናቱ ሚልዮናት ሰባት ይከታተልዎ ኣለዉ ፎክስ ኒውስ ንባዕሉ ክንዱ ቪውስ ክረክብ ኣይክእልኒ ሲኤንኤን ንባዕሉ ክንዱ ቪውስ ክረክብ ኣይክእልኒ ኣብዚ እዋን እዚ ባይ ዘ ወይ እግረ መንገደይ ክዛረበኩም ከለኹ እዚ ቪድዮታት ክገብር ከለኹ ቀደም 2010 ዝከታተሎም ዝነበርኩ ጋዜጠኛታት ናይ ሲኤንኤን ብፍላይ ኣብ ቢዝነስ ሪቻርድ ኮስት ድዮም ገለ ዝበሃሉ ንሳቶም ዝገብርዎ ቪድዮ ኣብ ዩቱብ ክወርድ ከሎ 4,000-5,000 ዝርዮ ኣነ ዝገብሮ ቪድዮ እዚኣቶም ሲ ንዓለም ሙሉ ዝቋፀርዋ ዝፈልጡ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ናተይ ቪድዮ ግን 20,000 30,000 40,000 50,000 ሰብ ክሪኦ ከሎ ነቶም ቀደም ዓበይቲ ጋዜጠኛታት ዝመስሉን ዝነበሩ ካብኦም ንላዕሊ ንህዝቢ ዘገልግል ነገር ወይ ከዓ ህዝቢ ዝጠቕሙ ነገር ይገብር ከም ዘለኹ ፊድባክ ክረክብ ይረአ ብምህላው ሳክ ክንደይ ፅቡቅ ይስምዓኒ እዚ ድማ ንዓይ እውን ኣብ ሂወተይ ካብ ተመኮርኮ እዩ ሓን እዚኣ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ሓንቲ ነገር ናይ ኤውሮጳ ዘገረመትኒ ከሪአኩም እየ ልስና Ever heard of a trad wife? It's internet shorthand for a traditional wife and has been adopted by a whole subculture of women. They proudly declare on social media how they're stay-at-home mothers and wives, replicating the era of the 1950s housewife. And it's እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ጋዜጠኛ እዚ ሓደ ካብቲ ትክክለኛ ነቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ዝበሃሉ ንፕሮፓጋንዳ ዝተፈጠሩ ጋዜጠኛታት እዩ ዝብሎም ኣነ ልክዕ ገፃን ኩነታታን ብዛዕባ እንታይ ትዛረብ ዘላ መሲልኩም ትራዲሽናል ዋይፍ ሰበይቲ ሰብኣይን ሰበይትን ኣለዉ እታ ሰበይቲ ኮፍ ኢላ ኣብ ገዛ ደቃ ክትዕቢ ደቃ ክተምህር ስድራኣ ክትኣሊ ክትጅምር ከላ ከምዚ ሕማቕ ተግባር ድሕረት ናይ ድሕረት ገይሮም እዮም ዝቆፅርዎ ዘለዉ እንታይ ዘይገበረት ክልቲኦም ሰብኣይን ሰበይትን ይወፍሩ ነቶም ቆልዑ ድማ ወሲድካ ቤት ትምህርቲ ከም ድሌትካ ብሬን ዎሽ ጌርካ ትዕብዮም ፅባሕ ንጎ ምስ ዓበዩ ኣቦኦም ኣይፈቱ ኣዲዮም ኣይፈቱ ንመንግስቲ ጥራይ መጋበርያ ናይ መንግስቲ ኮይኖም ንክነብሩ ቀደም ኤጁኬሽናል ሲስተም ክጅምር ከሎ በዓለቲ ንዑ ዝጀመሩ ኣሜሪካዊ ኣብ መፅሓፍቶም ዘስፍርዎ እዩ ንሕና ዝሓስብ ርእሲ ደይኮነሲ ግበር ዝተባሃለው ክሰርሕ ዝኽእል ርእሲ ናብ ክንፈጥር ንደሊ እቲ ኤጁኬሽናል ሲስተም ኣብ ፋብሪካ ዝሰርሕ ሰብ ከፍርየልና ኢና ንደሊ ስለዚ ዲዛይን ናይቲ ኤጁኬሽናል ሲስተም ብምሉእ ታሪክና ትኸይድኩም ኣንብብዎ ዕላማ ናቱ ኣብ ፋብሪካ ክሰርሕ ዝኽእል እምበር ክሬቲቭ ዝኾነ ሰብ ንምፍጣር ነቲ ፖለቲካ ነቲ ኣመሓዳራ ዓለም ድማ ንዑ ክሓትት ዝኽእልን ኣንጻሩ ክጠጠው ክብል ዝኽእልን ሰብ ኣይኮና ንደሊ ናበሉ ተዛርቦ እዮም ሕጂ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ብፍላይ እቲ ሲስተም ብጣዕሚ ስለ ዘሰልቸዎም እተን ደቂ ኣንስትዮ buzzing online with a topic reaching over 300 million views on TikTok. Here's a selection of some of the so-called trad wives out there. How to become a traditional wife. Number 1, embracing ultra-traditional gender roles into your marriage. The man, he is the provider, the main breadwinner. He goes out of the house and works. The woman, the wife, she is the homemaker. She takes care of the home. She takes care of herself, and she does the cooking and the cleaning. You'll always be my home, my heart. Traditional wives ባህላዊ ንሕና ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ዓድና ዝገብርዎ ማለት እዩ ንድሕሪት ይምለሱ ኣለዉ ኤውሮጳ እቲ ቅድሚት ምኻድ ዝበሃል ሞደርን ላይፍ ስታይል ፌሚኒዝም ገለ ዝበሃል ኩሉ ኣሰልቺዎም ንድሕሪት ተመሊሶም እዚ ቪድዮታት ትሪእዎ ዘለኹም ልዕሊ 300 ሚልዮን ግዜ ተራእዩሉ ኣብ ቲክቶክ ተራእዩሎም ኣለዉ እንታይ ማለት እዚ ትራዲሽናል ሮልስ ሰበይቲ ኣብቲ ገዛ ኮይና ኣነ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘለኹ ሰበይቲ ደገ ክሰርሕ የብላን ኣይኮኑ እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ተማሂረን ዲግሪታት ዘለወን እዮም ብዙሓት ካባጠን እንታይ ግን ይብላ ኣለዋ ኣነ ምስ ወለድኩ ደቀይ ክዕቢ ይደሊ እየ ንደቀይ ንመንግስቲ ክድርብየሉ ይደልኒ እየ
تدحر كامبانيتات مخا وصيت زي بلو كلتيوم ناس راح كاون تركم زي بلو زغبل كله قد تسبيتي جزا كوفس الزبالات من نابروها يتستخاخل مالتها يكون لكن بحفشة نفس وكف حدار هيوتو تخكلنيا ممزن كوست خلالو غيرو ميلكا كلتي خوفير كدق خانه منغسو بحيف كامخات وصيت كم زي بلو بزعبو زي ودا فيديوهات يزلو كيتكم كتريبو تقوليهم ات منغستي وي كات سيستم نتم قلعو ساعه كندي برين واش كم زغبرون كلا كاب سويدن بزوج زي كم صحفوا لي نتم قلعو ابزي ناي غرسدو ماونته تحساس باديو كلا مل زلو مليسهم كم زدفوهم صوتها مغيار دي كالش جراد بزوج يدمت معناته مسمن يمزو على شو من ساعات دقه خاخت فلكت كلا لك ندحرك تولد حلافነት سمعك خوينو دقه خام عباي دما حلافነት كم غانو كتفلت لك تدراناونكو من نبابرو ميتشوت ስለዝኾነ አይኮኑን ሰበይቲ ኮፍ ኢላ ደቃ ተዕቢ ወይ ሓዲዮም ይሰርት ሓዲዮም ኮፍ ዝብል ክልቲኦም ከይዶም ንኽሰርሑ ኮይ ዋፅኦም ነይሩ ደቆም መንከዕቢ የለዎም ግን ንመን እዮም ክገጥፍዎ ደቅኻ ተገዲፍካዮም ካፅባሕ ንጎ ዲስፕሊን ዘይብሎም ዝተበላሸው ቆልዑኻ ይፀንሑኻ ከምኡ ሕሸካ ወይስ ንዝተወሰነ ዓመታት ተፀሚምካ ደቅኻ ተዕቢ ስለዚ እቲ ኮመን ሰንስ ሎጂካል ኮንሲኮንስ ዩ ዝኽተል ዘሎ ሰብ ሕብረተሰብ ድማ ርእይዎ እቲ ክልተ ኢኻ ደገ ምውፃእ እንታይ ውፅኢት ከም ዘምፅእ ኣብ ስድሩ ይርዮ ስለ ዘሎ እዩ ንድሕሪት ዝምለስ ዘሎ ምዕባለ ላዕለ ምስ በፃሕካ ንድሕሪት ምምላስ ከም ዘሎ ኣብዚ ርኣዩ For me, embracing my feminine role, embracing my womanhood, embracing being a mom has brought me so much more joy and fulfillment than any other career could have. I'm a savage, classic, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty. كم دما تندك نسيو جزاء على خلوها كفيلا ليزي خونا الله مالته يكون بزح نقرا له خب جزاء قبرو زخلاون سلازي بعبي يوجن انا انت يزوز الله خبزي اذا عندك نسيو زيوم حاجوسي بني جوي بني اصبوك سمعني جميرو سلازي بلا انصار انت ميديا انت يزاربالو تمين ستريم ميديا كتريهم مخنياتو التمين ستريم ميديا انت يزدلي 70 كلت يوم دقه خسرعو هذا كلت تسرع كما منغسي تركب كلت تاكسي زركب اخسبالو منغسي اتاوناتو كتاكسي ندير نبلكوينا of course at least كتاكسي نأمن بر جنزة برينت جيروني أتوزر لوجن تاكس نعم زجاج سام تقولين كلتي خانة سريع كاي تاكس له لذا حدثي كلاي نتوم كلوا عب سيستم ناتو بتنسس دليل زلوا تعبي وميام سبحان الله كم تنسس دليل قانون لزغلو لذا كلتي يوم ولدك صرح زدليل تقينم صرح تقينم أتوزر ركب تقينم نتوم كلوا دما كم زغون جيرو كعبيا ميزدلي أمو داتا نصان توليد كا ندقها نعخابز مثلا كمان قدي كتعبيا كتكلا لك ሃይማኖታውያን ክኾኑ ዲኻ ትደልዮም ስድሮም ዘኽብሩ ዲኻ ክኾኑ ትደልዮም ባህሎም ዘኽብሩ ዲኻ ክኾኑ ትደልዮም ከምቲ ትደልዮም ክትገብሮም ትኾይንካ ንስኻ ክልቴኻ ተረዳዲኻ ክትገብሮ ትኽእልካ ጥራይ ዝኸውን ንሱ ኣብ መንግስቲ ደርቢኻዮም ፅባሕ ንጎ ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ክኾኑልካ ኣይክእሉን እዮም Cecile Simmons is a research manager for the London-based Institute for Strategic Dialogue and a specialist on gender equality issues in the online world. She joins me in the studio today. Cecile, thank you so much for your time. Why did you start researching the subject of trad wives? I've been following the trad wives ever since they emerged on internet forums about a decade ago. But I always thought of that movement as being quite discreet and quite niche. And of course, what we have seen since the pandemic is that this movement has become mainstream because it's promoted by popular influencers with hundreds of thousands of followers. So حجي كم زحرة عبي جبان جيروم يوم تزاربوا لزلو سلمتاي كم خوينو دما قال حبو مستير أجندة بنحرب جارجاز زلو جيروم يوم تغزرو زلو أنت قال للسيتي ويكا حدار 70 بحدر له تزات يوم تقول طبعا أتوم زفكر لهم تغينو تعدي كفيل أنا زون دكناتي كسب استوصلنا درجة أبغى زاو كفيل كعبيامي اندحري لا جبان كم تفتم زلا ويكا كم حدا عبي دحرت دنقرنا كم زخنا جيروم يوم زقلت وزلو أبزي أنا بحكي تسمدي غاز انتهي تسقى مالو ولاد دحرام تيخا خينكا كل تيخا تزاتيخا حديخا كفيل نتولاد بز تقلنيا من قد كعبيه مبال انتهي تسقى مالو أجي أنا نمتاي دم تزلقو محبر سبنا عتنا أبي أوروبا مس مثلا كل تيخا دقت أخا عزيم معبالي وين تسمع سبالو ويكا كم زي نيروبا أيان زركم كم عادو خيني كوس عادو كل تيم يوم تسرعو نزيد عادو زوج قبرو ده دحريم ناخدك أبتهجوم نسوم زعته هو أوروبا تلغى أمريكا تلغى average عدا نزل حدا exception سايتراي تأفريج محبر سبنا أوروبا تاريخه كم يعاني تشيوه تم كتر لك نابنت أمريكا تلغى at least نا أمريكا statistics لزلني statistics نا أمريكا average درابيت نا أمريكا قطباناتو حماق مخاني يزفلتان سوسا ميتاويت تزب أمريكا يزب لكم زلقو أبانكناتو ني emergency زغون كل التشح يبلو 60% كافر كان لا عليه زارب زلقو تدعي منكم أب جوجل كيتكم income 60% نا أمريكاوين income ناتهم كما يلكم صحف then you will find the answer
عملتي كابزياتهم كنا مهاري بلنا قطباناتهم حماق سلازخوني كابزياتهم نزيهم تتختيلنا أبتام سمعتهم ما زلوا كناتينا لذلك كنا قالنا نحنا كم بحري حبشة تنقوقيو لو بدا زبالاشة سب سلازولهم بر تنقوقيو سلامتاي كتنقوق كينو إنشورانس أبزي بالحبرة سب سلازعبنا إنشورانس دحر ودي كسوشيال سيستم من قصاي يدقفكانيو سدرابيت كل جينا نخلت عمت نحار عمل ثلاث عمت أقدمهم كحسب لهم حماق تقاتيهم بوت تقاتيهم حمام تقاتيهم جنزب كحزقهم زلهم يمسفلتو إذا تحسس بعزدما أزيو أقداسيو أبي أوروبا سلز مزحة نوعهم كتمثل كتبل بهالتات كان كبرتات كان مرسع على جاي. What happened to me is that the Tradwise made it onto my social media feed. I became a mother, and naturally, social media algorithms started showing me that content. And I became interested in knowing what will happen if you start engaging with it. So what was your reaction when you first clicked on this sort of Tradwife content online? I thought that actually the Tradwives were quite compelling, and I think that a lot of women say that watching that sort of content, including feminist women, will say that it's quite appealing and it's quite addictive. And of course, we know what social media algorithms do. Once you click on something, they will recommend you more of the same. هذا دي تراد وايف traditional wives بالنتا تراد وايف بالنتا traditional يا بهلاوي سبيتي زبلي سلامتايم يمعبل زلو اتندك نستيو اب جزا كوف زبلا زلوا يدك سايكونان زلوا نتي اب جزا كوف مبال دك خاملاي سدرا خاملاي نفس خاملاي هذا نفسن صبغ يتخون عرفت سلا زلون اخول غزي سلا زلون كالاي دما نتي بجزا انزغبرو كشنن نابنت اتاتيكم نسبعي يزغبرو لمساح إلى فيديو كبرى نتا مسح زجبرا فيديو جيرن أبي يوتيوب يوردا أب تيك توك يوردا بزح سبيريو كانوا دكون استيوكم كرياتيف نكون هذا ما يقدر ما أبجزا كوف سلز بالك قدم تايز بحال أبجزا كوف تبل سبيتي نفس سايت العلنية كلام صباحي تقدرنا زين كل جزء لون صبق كده أنت خدينا نين أبتكشنا صراحة that's why the man دكون استيوك من زغلت تسرحنا at the same time ما ندكون صبق مج بخمس مج بعد ما يريا زسرحوا كوكس قبروا مج بكل جزء نازل لوي خلاص زراربا اتن كالو دكنسيو دغو الى متين ساندويتش دنجل حزام متين ويا بغزا حتى غيرن دخيمان زغبرو نتسدرن نفسن نسدرن صبغي عليه خمسه يلو بقطبا دما كباتن كبزي حشاير يالو لذي دما منغس وي كلا بحبو اجندا سلستغبر يكون سبات نتكونታት ريوم دحري تملشم هيوته حجي صبغا ليلو كمسكرو سلازجمرو ستك صعبو يفتنالو ببصح دما ناس فافعي يخيدالو as well as more extreme versions of the same to keep you engaged in browsing. And so it can become quite addictive to look at. The move originated in the US. It's now spread to other parts of the English-speaking world. Is it gaining popularity here in Europe as well? It is absolutely gaining popularity across different countries in Europe, including in France. But it is very much, it started as an English-speaking movement, and it is still more popular in the US and in the UK. Given the very strong anti-feminist views, are these individuals linked to the far-right or white supremacist movements? I think that it's very هذا كابتي أبي أقام كين وانزلون زين جازيتنياتات كم زين عينات في تي في متين تزاربا بزح جزء كل جزء تبلنيخا ناي فيمينيزم حمام سلزلون فيمينيزم زبال دما أقوال نسيتي لك سبعة كتكون تخليها أبي بس اللي بقى سبعة كتكون تخليها سلمتاي سبعة كتكون زد الله كلتا سبعي من يدلي أب حدار سبعين سبيتين يوزد اللي of course إن هريتن فيمينيزم زبال بدحريو بزحتن الريل فيمينيست سكو حدار وني بلنن تبرس الدماويانين تا حنت تسألم من ذاك زي فيديو متجل كونيره الفيمينيزم عمودة ترزي حدار كم زي بالكايز جبركا ولات كم زي تفتيز جبركا أنا تصنتك دستاخا قال نابله تقول نسيتي بينا جتي فيمينيزم زبال كدامو جنريشن كندي كباتن أبسن كتي ترير مرجس نايتي فيمينيزم زبال حدار كم زي فتوى نسبعين مالت أب حدار كان هبان له تزاز له صراحة له of course صوتها يكون هجي كل نجار بعليك كبري أنا independent أنا strong yes you can be strong you can be independent but why should you be سلمتاي كم أخذ كون تمرد سلمتاي حدار غير كاكل تخوين كم حد نتي وقت قبر زي تمرد أنا بيني يزخله كله كاب سبعة يدلني أوكي كاب سبعة كيدلي تخليه سبعة ونكو كاب يدلني معناته سبعة ونفسه خير سأقام يزلوا يكون حفشاجن إذا تحساس بنا زيادة أسرع مستود كودادر دلي أبجزا أتين كمسمن كودادر يفتنا مستن أبجزا كفيلن حدارن زعلي زلوا سلزن ده هنا نفسني هاتيا السيمبل از ده أبتت سرح مستي سبعة نبنتا أبت موجود مقبت سرح زلا ريوا سبعة سرح له دموس في زخمتيو
ንኣብነት ገንዘብ ኣይኮነን ካን ህይወት ጽቡቕ ዝገብሮ ክትፈልጡ ዘለኩም መዓት ገንዘብ ተምጽእ ክልተ ኢኻ ስራሕ ውዒልካ ገንዘብ ተምጽእ እንተኾነ ቤቢሲተር ንቆልዓ ተጥፍእ ኮይንካ ነቲ ቆልዓ መትሓዚ ገንዘብ ትኸፍለሉ እንድሕር ኮይንካ መግቢ ኩሉ ግዜ ካብ ደገ ክትበልዕ ትግደድ ኮይንካ ህይወትካ ድማ ደገደገ እንድሕር ኮይኑ እቲ ገንዘብ ተምጽኦ ናብ ካሊእ ዝኸይድ ብንጻሩ እኹል ዝኾነ ደሞዝ ሓደ ኢቲኻ እታ ሰበይቲ ኣብ ገዛ ጽቡቕ ጌርካ ተከናውነቱ ኮይና ጥዑይ መግቢ ኣብ ገዛ ዝስራሕ ኮይኑ ብውሕድ ገንዘብ ሃይ ኳሊቲ ላይፍ ክትሕልፍ ትኽእል ኢኻ እዚ ሕጂ ኣነ ቅድሚ ሓዳር ምግባሬ ወይ ኣብ ሲንግል ዝነበርኩ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ መዓት ገንዘብ ትቱ ደገ ትበልዕ ገለ ትበልዕ ኮይንካ እቲ ገንዘብ ይጠፍእ እዩ ሓዳር ከም ዝገበርካ ግን ወላ ክንዱኡ ትደየትኻ ክንዱኡ ተእትኻ ኣብ ገዛኻ ጥዑይ መግቢ ዝተሰርሐ ባልቲ ቤት ከም ዝገበረትልካ ምኻ ሄልቲ ዝኾነ ላይፍ ስታይል ክትተልብስ ከጀመርካ ወላ ብጥውን ገንዘብ ብውሕድ ገንዘብ ጽቡቕ ዝኾነ ኳሊቲ ላይፍ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ነዚ ድማ እዮም እቶም ሰባት ዝመርፁ ዘለዉ ሓደ ደሞዝ ይውሕዶም ወይ ይበዝሖም ማለት ኣይኮን እታ ሰበይቲ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢላ ምስቲ ሂወታ እናገበረት ምስ ዝኸይድ ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ ሓድሽ ስራሕ ድዩ ሓድሽ ነገራት እናማዕበልካ እውን ነቲ ህይወት ክትመርሖ ትኽእል ኢኻ ብሓቂ ግን እዚ ነቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ብጣዕሚ ዝሰንብዶም ዘሎ Easy to forget the roots of the movement. The movement started as a counterpoint to the manosphere, the misogynistic online communities led by men, and it's a movement that really works in tandem with the manosphere because it's a movement that promotes submission to men as well as for women to give up their financial and social independence. It is also a movement that has strong links to the far right. Not all trad wives are far right, but some of them are, and some of them will promote or will link or will share books, podcasts, videos by far right, neo-Nazi extremist influences. And so once you start clicking on some of that, ኩሉ እዚ ፋር ራይት ገለመለ ዝበሃል ዘሎ ሃይማኖታውያን ሰባት ስለ ዘለዋ እዩ ሃይማኖት መብዛሕትኦም ቶም ከምዚ ዓይነት ዘለዎም ክርስቲያን እዮም ወይ ኣስላም እዮም ሃይማኖቶም ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ክንክን ኣለዎም ንሕና ልክዕ ከምቲ ሃይማኖትና ዝብሎ ኢና ንነብር ዘለና ብምባል እቲ ዝሕዝኖም ጉዳይ ከ ሕጉሳት ካዮም እቲ ፀገምናቶም እዚ ሜይንስትሪም ሚድያ መብዛሕትኦም ሕጉሳት ዘይኮኑ ወላ ብዚ ፌሚኒዝም ተሪኻም ሕጉሳት ዘይኮኑ ኩሉ ግዜ ጽንኢ ናይቲ ጀንደር ሰብኣይ ከምዚዩ ሰብኣይ ከምዚዩ ሰብኣይ ከምዚዩ ዝገብር ፀቐት እዮም ገለ ጥራይ ዝብል ኣብ ጽንኢ ዝተመርኮሰ እዩ በቲ ድማ እቲ ሰብኣይን ሰበይትን ክልተ ክፈላለዩ ዘይግቦም ተመላሊኦም ክኸዱ ዝኽእሉ እዮም ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለዎ እዩ ስለዚ ኣገይን እዚ ሚድያ ክሳብ ክንደይ ማኒፕሌት ክገብረና ከም ዝኽእል ክንፈልጥን ከነስዕብልን ኣለና እናበልኩ ኣስተውዒልና ንክንነብር ዝሕግዝ ኢለ ዝገበርኮ ኣይሆፕ ካብዛ ቪድዮ እውን ከማሂርና ክንከውን ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ንዓኹም ዝምችኣኩም መንገዲ ድማ ተኸተሉ እናበልኩ ምዝያ ለበዋ እዚ ምኽሪ እዚ ነቶም ቁጠባዊ ሂወትኩም ክትቅይሩ ንትደልዩ እዩ መጀመርያ ንገንዘብን ንቁጠባን ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ዘይርዳእና ኣብ ዘይንፈልጦ ክንዕወት ስለ ዘይንኽእል ካልኣይ ከምቶም ዕውታት ናይ ቁጠባ ናይ ገንዘብን ከምኣቶም ፈሊጥና ከምቲ ንሶም ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብቲ ሴክተር ንሶም ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘለዉ ክንገብር ኣለና ሳልሳይ ዕውታት ናይ ቁጠባ ጠጠዋ ይብሉን እዮም ይኣኽለና ይብሉን እዮም ንሕና ድማ ከምኣቶም ቀሲልና ኣብ ሓደሽቲ ሴክተራትን ኣብቲ ናይ ቀደም ሴክተራትን ኢንቨስት እናገበርና ክንከይድ ኣለና ነዚ ኩሉ ክሕግዘኩም ዝኽእል ብፍልጠት ይኹን ብተግባር ኮርሳት ኣለና ኣብ ኩሉ መዳይና ሂወት ፈሊጥኩም ስጉምቲ ንኽትወስዱ ድማ ክሕግዘኩም እዩ ተጠቐሙሉ ክብለኩም ይደሊ Thank you very much